What's your favorite food here? Fried rice. Fried rice. Sorry, If you want to eat any food, you have to come to Osenko Mudiani Park. You can come and have a taste of their food. It's very nice. I always come here. This is like my 10th time of coming here. Local dishes, Adriani Bia, Adriani Pabediti. Wow, Shanamna. Well, your my dear BB and MBA. I had a 7 up here, Bedidi, a viral. I would order Johnny. You are bringing it right there at your doorstep. And here, Johnny pay fee. Namu Johnny Park. Now, Hannah Johnny Papa walk. You were easily gone. Boundary Road, opposite the self-filling station. Ejebe na ekoso ewo wiase mu a enne ama maba wa ne mrantie obia ani bre iPhone particular eden ne wom ede be na de ba na hwe sikapudi a wo befa ede akwakoto na no no bi kasese ukra iPhone na wo han dan de na ne sebi wadwen no enya dwuma se ukra iPhone na wo hasa nkontimi han dan na wo da wadamfo nchen a na ka wo kakra enne iPhone 6 by 4 by 5 by 7 ya nam so saa ko bi 11 ba ya ni enim se anka enu ano no na sana ade ansa ye nti no na so na knowledge no ebi ebe ka ho no ne yakoye nim yakọ 12 ene de yakopiem e wo 13 na 13 no so aba no so no ye nim se ebi besia ba be ka ho iPhone ye be to aso akopie ti se 20 ne 35 na 13 ba ye e maba wa slay queens ni ade obi a pese onya bi and the secondary school my friend yana de wo ho agim se de na no ebeto odwa ese maba wa teenage pregnancy abusu bebrebe aye ni nyina aye iPhone maba wa ne pe e de use enti ode pa flexing obetimi use Airtel Samsung ni nyina ne iPhone ye no eye obi o no mu iPhone kura o pe nya dwuma bia no de ye eno aye WhatsApp ene calls ya eno de ye keke asan bibia ni ho no mu a ode ne iPhone ade ye enese ye ko Nigeria asem kase esi ho ababa wa edi iPhone 13 echi ne boyfriend a wanya no a oso ope no no ne bebopra okache abrantie no se de 13 na ba enu ntimani je iPhone 13 ho to bi efa mamme be ma ope ne yere osemate sana ne woni pa etiri mu asem na nipa ya etinya boyfriend wa pa mu enwu abadudu a ewo mu enti abrantie je shopping ya pin so beto phone ebi ede amano na no na ofra abai wa invite no woni fie ese omra no no so nim se ne mpran no akọ no wakra ne nanfofo se me koma me mpna enipa semasi eho na phone no promise me no eno ana okwakoto mame na ni agye hwan na nani ndie nipa ba na wo so gu nanum a enye no de eno ana baba we di anije ede koya na chese ni do ye wu ba kope osebese ye eno ode na kogina phone shop iPhones ni ahihye gu ho yo sihwem ni openu yi ababa we ko choose ne choice ewie ye ene ese we wie dia ya to wie ye nim se ne tie mo kwa ko bie mu won paso onto iPhone 13 enfa ma na woji a wodi akwa akoda wo fie abai ba we nim se na danfo ne mpona ode na ye na de nyina na one ne namwo wonamwo na se one ne namfofo ekidnap gay ema enam no kase iPhone 13 nti ye twitwa no nam no te se ne mayanka nie ede na dwinam atodua so na wo twitwa ye twitwa ne ha ma bebre na wo shi abema ena no ato bele ede amount obi nya na dwen so no kro kwa handan so be ma se ne po hu so tike mu anu ato bill ena me pedan me landlady se mi ntua se ni ante ne ade ama no twa woni pa na ti de wuni mu na nse ya hunya de a wo pa ni emu ne se sa phone ti aba yo benya bi ena ekwan ya obefa so a obenya enu an obenya se ebeye den ena ni ti ya de be che de mu krempa obekwa konya bi no de aba be flexi peer pressure ebusuo ni enum se emofra tintin mu newo na obi ni emfi aduasa 40 years na nka waso obobra ababa wa 25 years anka sukuu bi na wo pa wo ye dwuma chese iPhone abode esi na ni so anu ani ade ope ene mema 1000 ene ne beda ni ama no iPhone obeye se ne odi owo kra na be hye na se na obeto iPhone 13 bi ama no a ene o fa ho ode ne ba no beda ma odi owo na hye na se uti na ade be wura ho kra mpa ewo ni tiri mu se iPhone 13 na oje no enu ano beje ye ntu ye hofo ni ye nya se ne ma no ye nam
ni atoto bill the man crofo ade bi na obi kura na kwan afa so apese onya ne wanya obi ohanu ma na ono akasa mpo no atu ni susuo aya na dwuma kakra na ode akoto wunim ana obi so ohanu ma de no ni as the way of job obi create me kon han obi de no dey be flexing for 2 days 1 week obi a who phone bi mo so I don't like it, I don't need it anymore, it's old. It's never old or kon han ye eti ye ni especially ye university students no ni enyan se ne yekotina campus a ni obi a wo bia ye pese ye nya bi me kan o ma me no papa ko hwe amanwa woni bi wo bransa na wanya se ni koko hata ye ni koko crash hon koton ye mani sika ma ya enya dia onye sika ko dia ma of chop money and say food money e mo akwa kodie na wo kwa kotina school mu ho no mo akoyo hu bi akoto ho yampiam ene akwabra na beba adwe kwadwo na beba adwe kofi na beba adwe wo fa won ama security mines fo na wo de cheche won free ubeko cleaners anya o clean no akwa be no to ne ade awo no owia ni na ye iPhone okay iPhone ni e de asembeba na de asem nso aba eno na baba awa ene watra nananum e won siedu ye twetwa no a ene ye de asokwan da ne na chinchire okwa asam ya do ho asembe na akwa akoka ye ko bisa wa ma ne ebe na akwa akobo ene ye sikani bure aba mnante de wo ho agim na ma ne bi nso de wo ho agim obi okra ye agent ono so ya to na ba so medada ma ba wanfo nkohyem enu nti obi anhwe no huye yama ye ni enna ho ni enya ise ne eni bre ene iPhone 13 ya be Samsung ba ye Galaxy ene Galaxy etwam e mo bi ade nani abre iPhone ene Apple yi so kra ya kafa enye fu fu ya kafa se hwan na kaye se fa ne hyehe a enu nti a ye free ho no mo a so na emmanwie ye ne bibuso a eba moma ye nyai anibre na phone bi aye phone obetimi aye so pebi nko ade a ene yade a eye se dwuma na wo ya ye ne jai se ne wo towe obo abo usika no 1 cedi 10 pesos 50 pesos kakra woni baba ahoso no wanya bi ne jai se ne bebe bi apen ya ne edi nachi ka bi stop ya ne ahwi atenem ene onko ba bi akro betenem wo no nim se okwa solo se da bi me nko ba bi ya mesra o yanko no wadi nachi oni okwaje eye Sunday fufuo Sunday special ya digu ni su wie ni akọwo no ka mu kura ne ne nada ni nyina in the name of iPhone eden na abenya obi ohon ma ya dada ye ne na koda ya won ya bone gala ye wie ya mfa ama no enso ba o meka wei anya hwe yi emfa ma ye nyina ni entu ye hofo na sese no saka wafo na aba no wonim se ma ne pe iPhone 13 entu kan ya obeto na emom odonkwa ensu betwa so age abro sika na ode akwakoto no owi awase afa ne phone like the video na share your all the social media platforms so and then that will share too much ma subscribe yet video bi atma na nsa etimi akambi wo share me from Empress Anna mema nyina ketwe ba kope na meje so a What's your favorite food here? Fried rice. Fried rice. If you want to eat any food, you have to come to Osenko Munyani Park. You can come and have a taste of their food. It's very nice. I always come here. This is like my 10th time of coming here. Upe local dishes aduane bia aduane pa bedidi. wa wo hwe nam na wele ye made bibia na bia diwo aha na Stephen Apia bedidi a eco viral no I would order dwane you are bringing it right there at your doorstep enti ye dwane pa fie mum nyina mo be dwane pa na ha na dwane papa wo ye wo East Legon boundary road opposite the self-filling station